that humanity abajungu batakwizera Africa that tukwita Africanist ubwo mutuma ubwiraguje constitution yitu ngabiraguje ikaberi ubuntu twatinde gutwandikira utakabasa kugerera mutahi wa wihari tuma so hate byo kubiri kwijana birugaho hatese tabango so twagera ubuntu bataringa yo kamanyo Steve nawe no muntu nusutura aho turiki konkekero kutwita enda ako kurya kutukako kurya umuntu abenya mwishwa abiyamanyisa gaho kuri Sobora bajye munanga wonde birese hati yabo bona n'ubu nenda kandi endeta mu buntu neje kushanga umuntu no yendorye na n'umuntu mutayi wawo muri shanga ndaka billion 10 zona bataringa yeje sha umuntu yakuhereza billion emwe no gwinga no babaze konka washanga umuntu nayenda ngo ya wagitwari ya nangagitwari hati ubwo none umuri abinyamisho hati twari banga South Africa ngo gwacherita example now South Africa is losing its legacy because of ichina kubaza kwetanka adopted system of governance kuruga ahabebembeza abana for example ngakibire cyabaho muri Kenya yes waruto now Ramaphosa is likely to become a dictator nanda kuhindura mu constitution of course bibi ni cha kufana marema yes yes abarevi tubangore media abarevi tabarunji tubakunda munonga kandi ko twubantu kwisa program cyo abantu bakimanya umwe no mwe tureta bakugu kandi abamanye ibintu binjiho ubundi baje bakushoboreraho kandi yongera kubicenga we nizoberi gwaho kuturebera ino mushija mukuru no mushabamani kandi ngo kumanga Uganda twinde ebinajyo butegetsi binji bitari bya bimwe na bimwe we no wa opposition ninga no wa orubaju urukuvuganya government akabaje wa FDC enyaka kikumenyuma hati no wa PFF bamwita Steve twakwakira nonga umame bataringa ya yes kana wan no kumbere zo mu kifogo ngangore media okubasaganira banimo ha program zanyu we bare mnonga niwe kwija ezo kuba no misya amaraka gaito aha abantu batari bamona bamwe nakwetegereza noreba okuwanyanjura Obwino ko gamba opposition abantu bagira ubwoba bagiramo kutina bagiramo kutina na munonga twagambanga foundation yetu ya FDC yes agoba wagamba opposition munonga omu generation age FDC niyo kusoundinga munonga abo ibintu byakozere kandi n'abantu babiri nibajebembera nakwetegereza so umuntu yabayineho background y'ikibinecho really nabana amanyacango omu side ejo omubi kwatene byo bwebembezi iki nagambire cya Isaac nyo nkabana kurebireho akasori social center aho ekumi yuri ngigumi na mushanju very active wirobo tukaba twine ikintu kitwabetriyo nto planning konka abo kugira ngo kikija cyaba interrupted noreba ku ruge 2010 na mushanjo nubwo twabere turjiro mu karuru ge 2016 yes kanda ka taragenza rija ko twabere kitekateka so ahagataho tuja twaziramo emiraba na myinshi so nubwo twabere turyo mu tujukwatako Wirobo so walk to work na activities nyingi zabere ziriho Wirobo kongambo eno tibiragenzerege aha by the way twakubwine mango ryo muhango bitu takajiro ko kunjira negamba ki
niyo rukuruganinga jesha niyo rukuruganinga no besinga kunuje muri mbarara currently ni besinga mbarara kongo buzaro banje no rukungiri iki nakuburiza eco no kugira ngo tureba mu rukungiri netamba rwaho munonga ekibineco rukungiri kumanya okagiza mu kugira ngo ne kintu kitu cya rukungiri ningiwe mind yawe kajangwa wajodi nyowe ningwa sideage ideologically ko kugamba rukungiri rukungiri ine history yayo way back akuba abantu reba government ejeruho no barabe abarukuje bembero muhina handa hi barukubagabagaba ko ngabina kakwate na rukungiri ejo mbwene mporo so rukungiri government ejeru kuza kutandika ekija yagira facilitators benshi ababaze kubane nabafandinga government eji ubu yabetakize mbwene bakiri mu process ko rukugamba like the family of Rete Sheka ba nanga ba Masiro Chikire already bo bakiriho so nabandi benshi ba Katugugu the father of the minister Jim Wezi then you talk of the family of Rete Chifefe now what they look sounding mnonga haba the canon Dr. Chizabesije so those were the families is playing a big role yo kubasa ku kuteka ho mukono gogo ruhati government ejero yes sente mayisanga rukungirejo ekararuka kwetegereza ninga kaberimo abashaba mani ababiyeni ba atkor kuzari yecho kana tunoba wansindika kutwara mu history ya da Gureta Kigezi ya ba Mugabe Karegesa ba Makobore abumbabo mwe natwano uramazina nkago nigabana gakoreka rukungiri n'iki cyo rukumanza nakwetegereza agoba Karegesa bo naba mwe natwe kuko abuje bakuja ngo nabana bacyaro nubo founders ba history ya rukungiri ningashi babatugamba ka Gureta Kigezi so hazitwe tuija tugira nka sub province ningashi gakagari yamashaza by then iba kweta Rujumbura so muntu yagamba etakabire ya Jim hariho Gureta Rujumbura Rujumbura rikaba rinkishaza haza rukutwara pat mpango yaza chihi mbenezo zona za Kanungu noreba rukungera by then bataka gishaza reho Kanungu tukaba tuine amashaza twatwine Rubabo tuine Rujumbura then tuija twagira na Kinchizi West Kinchizi ejejo west na east kija kusharwa mu bwanyu kudukora district ya Kanungu so mbene jo yone kabece rukungire as whole mbene as general konga mbene Rujumbura nkishaza nariyo ryabena sounding amunonga ahabwe byafayo byabo aba Makobore Bakaregesa byafayo ko muntu mwari kugira ngo bani family ya Chifefe ngwe yahiroho abagabo kubegura abana no chimanya restaurant jo ninga ko ogogo Mugabe Karegesa bakaba mwegoro mu kigaga aza hariho mbenunka noreba abantu bakare ineke babire bagenderwaho so Karegesa mu ababa babire bamwegoro mu kigaga bagabajya ko yabira yenda kucwera atatsimba bagaba beta n'abagararo mbwe n'ababekorezi abamba ataho no wazombaga so amtsimbe umuhundo mu kigere then uri yashama mu cyiro mukana so yashama bwo kutabwo busasa no it was the norm mbwe cikaba guryo mu cwe nugo gwabire guryo muzekwe wenko mukama bakatacwera hasi so ebyo birukuza kurwa ngo kwa kigamba abo ba Chifefe ba nanga ba Kamkarekaho abo mbabo no baresire mbwenu
ijemico yarga so amazina go gasawuninga munonga aha bwembere je yabiroro maybe babaze kubana barwana sabakriyo actually nga umutware gw'abajungu rujumbura niye taragirwe mu bajungu atabaga babo bakaba bari solid bakaba strong kwiyaba umujunga bakaba batakwishizana na byebe so mbere uko ukurira abantu bagamba rukungiri nahabwa strengthen yabaga babo na nabantu babo doze historicals ingashamba rukungirejo uko kukigamba kiri ndeba ntarugayo ubwo opposition leader umwani ndeba ntarugayo minister nabatu ba minister babiri ndeba ntarugayo minister ndisho tumukunde ndebera kimwe ngo rukungiri mu by'abantu bamani hariyo n'abashubuzi bamani nka Sonko munywano wanje Sonko kwe na hariyo abashabamani nka Mushana nawe nikora nabo banyakitara film stars na n'abantu abo nibije bazaro nkaza Kampala nashanga hari umuntu akabaye basi bani basi kikumo bakaye basi baje none arugar kungira aho nakaba bari yabashubuzi bamani ba Karorero abo babo kariyo atengabo ba family ya Shekina Gambira no babena barwa solo propriétaire ba Savannah coaches with our late Musingu Zigaruga so noreba ngo abantu bagaba bari abantu bamani abana nk'aba capital shoppers abona n'urukungire jo then one ugamba ba philosophers abashabamano ba Matthew Chikire abandikire bitabo y'amani so abona neza bazarukungire ninja generation hati neje yaba Isaac Magaraganje nabandi nimwe muza kuba abantu bameze actually oyireho kugira nti nihijazamu imiyaga tukabire twinemu abanda bakubire no baba bari yombigere byabo konka no kugira ngo mu government nizija zibatera mitwe for example tukija twaferwa our smart guy the late nanga Denmark adios by the way kabari yo musigazi witu mwana wakiswa noreba ngo report kashohora report nazishora kunga mwene ikigo cy'abintu utakine cyo kukikora so na nabandi ba DC magezi ogogo abire umuriyaka karora karujemaka na aspiring for presidency kunga nawe tubyamugendera cyane chiro magezi ariho so noreba ngurukungire irhejyafa bare munonga kandi kutohejyafa yo byarukungiri kandi mureba the great philosopher nawe kandi umuntu wa mana munonga hati arashongeze kwenda tugambeho na munongo mu side yawe yamwe bakwete ya opposition kunka of course opposition no mangu nayo muri mugwayo nayo ne moving hand in hand na government tukareba FDC yabire FDC Forum for Democratic Change omukuru wayo watitanje na jate kinywe nakireka atikanze kutandika kisa hakabaho ki bikatambura bitakika kugira ngo ikintu cyashiterera what really happened kugira ngo ushange mwatandika PFF arwasho webare mame bataringa ya history ya FDC niningwa na waba noreba umubanda bakitandikireho ingaba gasti ya Ruzindana ba Samu Njoba ba Nanga Salamu Musumba ba General Mugisha Muntu Goregore na nabandi timu yaba yemetwe sharp and very wise so FDC ningira ngo nkoku tutwireba government eje itwine ya NRM okweru kugeza umunonga ku suppressinga opposition ningashi political parties zakubire nazijivuganya so echo kikaba it wasn't a surprise kugira ndi FDC kabasa kuba netagurwamo yaba dissolved abandi kibine kumanya obwiro bwinji kuturi kugira dictatorship government ari hebintu na munonga bibiri crucial
batari kwikiriza kujya ntebe in existence ninga shibase kubana bibaho hazabigira man nkako cyo kubanza yo ngari ruling government ine ku making sure kugira ngo ya intriguing ninga shi ya infiltrating political parties ezindi izakubaza kubaza rero nizigezaho okoreka public inshobi za government so ejo ni bimwe ombinte bi government ziri kubazine okweyendeza ninge zituri kwija tukajya ngo za dictatorial government ebi ziri kufayo munongo kubasa kubana zikora okubasa kutatanisibamo ebina ebikuba nebibakanisa ekintu kya kabiri nekintu kiri turi kweta propaganda ingashi propagandism so those are the tools ibiri ezi dictatorial government ziri kucyaga kozesa okubasa kwahuruzamo political parties ezindi so echo kikabasa kubana kitubaho omu FDC ruling party yakora buri kimwe cyone cyabere kibasika okubasa kubaneshinyuraho FDC because amana guyabirine na nabantu abuyabire ryo recruiting it was a threat to the government kugiranti agamana gagumezamo government ejo kabane basa kubaneruga ubwebe cyo kubanza noreba ngarida by then westinsa retired Colonel Dr. Kiza Besigye umbantu bona barabire leaders ba parties nowe wenga wabasize ku demonstrating ekitwa kubasa kwetanka internal democracy omu political party ekyabire bururu kutero bururu bakagira ngo waborida wa party for example party president no basa kusiyoboyira rucyo ekitura kiremereye narem aha myaka 50 n'umushubi bo batura bine soro candidate so hati yecho bakaba takukisubira kujya ntinga retired Colonel Dr. Kiza Besigye nabasa kukimplementing cyabaho yakikora yarugahabwa party president babohereza ubukitiza kuri gore mu gishamuntu yadiro kuri gore babohereza Patrick Amuriat boy ari recente ningo wari ubakujya ngo ibyo utakagira hari yecho ndio ni uko wagenzera democracy wagenzera yo mukaruru kengumi ibiri abirnagum akagenda ko yari strategy atavine ezibamwira tujya ngo atatazini bakazito tukazimujura so now nka political party yabiriri leading opposition kubasa gukora transparency engage kikabani ki weakening the ruling government kugira ngo iyo icyo cyonke cyabire tura icyo cyasoro kandi kikabani nicorekera kimwe kugira ngo it is a dictatorship government so tokabasa kwicuza kugira nti ohereze chance abanda bo kwakubasa kuba uri mu system nabo babase kutaking over ekibina bachebe mbere batwara omesho so hadi yecho kikaba already challenging government two Besigye nojuka arikuza no kwese mu mukaruru ke 2016 wakaba yayorekere umushana kujya nti akaruru kurugirira intwazo yo wekitiza Museveni akayayorekire kimwe kugira ngo akaruti kakahindura government akayayorekirwe mwese yes akayachorekirwe no kukigamba yakigambire akayakigambiro na iyo ufose akayakigambiro na munywano we ataka bene na president bacajana no baza kushaka abantu bacumanya no akabona bakazo mu kishaka baza kushaka abantu bagenzire mune kintu bweco ubona bakiri noreba ikizibu maybe abanyarwanda cyo batarije kwetegereza government agent kimwe nyewe to me in my opinion ningira ngo ekintu cy'Museveni atura na tura Dr. Besigye no kugira ngo akagumari transparent mahamarama kandi again noreba mu Besigye ari kuza kurwa mu government 99 nojuko bwahandika that January yamureti n'ubuzubobo arukoreka umaramo gubabire bine bari kuza kurwa mu kishaka na hati ahibari ari kugira ngo ebyabaretere bazo mu kishaka kuba kwasura ubwebembezi tibyo byakoze
wandeje so echo nico mwami Museveni na Negisha atura na tura Western Sabeseje kugira ngo iwe noruga yota ukabasa kugira ngo ekitwabire tugenderire kora tucyo twakoze kandi abandi bona babaze kwicarizana na system yanga bunka barinda babene nabyo kiringo Steve nyoni njya kiringo mwakwa muzarukungiri mukikanka barida mukagira ngo reka tubaze twumurire bunka twumurire muri tunga mu tubanze tushemererwa norema kahindura mu program leadership nigaje cyo kwita governance neba netambura aspects nyingi icyo kubanza gukora government no boyine kugira systems ezakubasa kweraho ukubasa kujye kitwa kubasa kweta ka good governance haza kimwe muri yebyo ne kitukweta constitution noreba ubutwagira karuru ka constitution asembura kasiye was it 95 96 95 akarurako kakabaka kuriye ko kubaga semateka ninga constitution eri yababase kubahwera okufurfiringa ebigendererwa byabo ebarugire nabyo mucyaka kugira ngo bigire engenderwaho etarije kubahondanisa kugira ngo ubutwabendurwa mucyaka tukaba twineki na neki mbwene reka birwo mu begambo bize umuhandiki ensiyone bimanye abantu abo turukuza kwebembera tukubebembera mu ringo cyo hazaho nuho constitution assembly ejo ya selectingira abantu ya 27 so yes bakaba abantu abo na mushanju abaye bajya constitution baba mwena ba selected kugira nti babase kubana babaga constitution ejo bamwe muri yabo baga mu ba of course our man Kanobesije akabar mar kongar kurjera administrative wing Kanobesije karo mukora constitution yakaba political komesa so konga no barabe babire bari mu process ejo bimwe muri byo hari byatarekereza ine nabyo bakora constitution yatinga akuba na waba noreba akarukunjirikije noreba for example atinka ka president noreba constitution age ekane muhereza immunity ere extraordinary haza constitution age bari kuza kujibaga bimwe muri yebyo nibyo babiye batari kwenda kujya nti ushange president arinka supreme leader kugira ngo atinoreba kuturukuza ngo mu bugabo bo this traditional ko Irani atoza kushanga nti president yechero gambana kikagarkwamo so ati bashanga ngo kuba ibintu bakora constitutional review hadi wengawe yaza kushanga yashanga ebabire ne barwanisa kandi already nibyo batiringahe batira mu constitution so nangwa umubantu abaja provingire however much akabar party konga tarabaze kuba na taravotingire kugira ngo ejebe ya niyo yaba final kandi abantu reba hariho some books ebikwija bikaelaboratinga changoho urugera umubyakozwe hariho like this late Major John Kazora ari kitabe cyahandikire echa betrayed by my leader harimo articles zimwe eziri koreka bimwe ebyatirwa mu constitution ejo konka byabire bitashimire kuba nabivamo na noko bwebembezi bwagezere nuba divided so okompaho noho besije ninjira aba yatangiye kumurebera nka threat nko muntu atarikirizane nabo ahabo kugira ngo ikigendererwa cyenyine bakija bakirgaho kandi bayenda no kugira no kusteko mu constitution kugira ndi oriya agire extraordinary powers ninga force yabasa kuba itari ku favoringa abantu ninga shi abutwakubaza kwetanga wana yinji abantu ababurije so obuzubuka rugero bwija abantu bagira ngo obuzubuka rugambara aha ngo bukarugo mu ruta ebyebyo nico nani kugambira kugira nti abantu nako kakagitaho no naba creatinga ebozo kugira kiba covery propaganda ejo
however noreba like tukuzo mu personalities umwe noza kushanga hari umuntu amwe kitwara serious ninga shomwe ushanga yakiretera cya hypinga munonga konka kikavaringa the bigger story kandi kucyakube kitari ko nyuma yango ryafayo ine binji kandi aho nubasa kugamba akwa ni mangu information iyo ine ni nyinji munonga in fact ni manyangu jeno yo mukenshi za kumutwara rubwire kuhindura Mr Steve abo kuba aide ryafayo binje mu mutogo konka iryo nejyanya higuro kwati twareba FDC ne developinga twareba PFF ne kogwa twareba ibintu bitambura konka abantu bajya ngo boy nogu ngwisha kugwansa opposition abo kuba tukareba ho president Museveni hinawe yabirari yagira ati opposition ninja kujimaraho umukira ko twarabo bije nito twayesima tutabeshongozi nabo babone nanka babone ubugabwa platform kuko twagiye kureba twareba ibintu kandi nibivuga bikuzo mu direction ndijo ebintu byabe bindi niwe ujye wumva kutekateka ngo Bobi Wine akija kugwana sa opposition oweshiza Bobi Wine akija kugwana sa opposition ninga NUP akija kugwana sa opposition ninga na yone opposition no kigamba uche shongejo Steve mu bataringa ya noreba ati ekitwaragam government zona hizitura okwenda kwekumira ombuyinza na nabwambere tours ibirezere mejeze bari kozesa icyo kubanza propaganda now government nke yaye narema yoboyiro propaganda nekora munonga ahabwa division z'abantu kurugera sitwakwaza kwetanga personal interests kandi n'ekitwakwaza kwetanga operation ushanga abantu they are hopeless nibareba tine kikurataho so hati yaho propaganda nerahuka kujwaramu yashanga already ground eriyo mu status engage nyewe nkanye nimbaso butikirizana n'ejo kugira nti nup ninga Bobi Wine akija specifically kurwanisa opposition turi kuza aha ground omubikorwa tureba ngo activities zimwe niziyambaho government age okubasa kufulfillinga goal yayo icyo kureberaho waba noreba kurwengo mebereye 2021 actually abantu abinyabona kubaza kweta kujantida like ngada corporate class etari kwikirizana na government yekaba esizikire kugira ngo besija yesine konka besije nkawe kurgira experience yabira patriotism yeye yayine na experience no rede byabire yarebire yaja to no tindu kuza kugariko mu karuru akomuringo nugogumwe already guturugiremo we back twaza ngaha 2016 noreba ba leta jeje Japan eje ya mama Mbabazi noreba already hatuwagambe cyo kurwana sa opposition it was direct open kugira nti amama Mbabazi waba nogamba kugira ngo hino muntu uwizire kurwana sa opposition it would be a mama Mbabazi sure yes basing on the facts kandi bajangu nawe akabona no noreba nyowe ikintu kujanga hakana nabona abantu abandi no kujya ngo nabwambire ikintu nimanye ne win hata mama Mbabazi ko yaresere TDA ubwo mukago no gwishuka ukaba kugenderire kugira ngo combining opposition parties by Venezuela zero and of which opposition party yabire strong kabire FDC naho ni nyendo ngambere amama Mbabazi kurwa mu ageno sekurdane kwa kibine cya NRM the ruling party immediately okija with an idea yo kugira ngo hati warete kintu kisya ekira combining opposition forces zitwire zero then ngumwaro mu one leader one single leader umara yebembezi akaba no ya akana nango bari baronda ninga indication zona zikabazero and again akaba yakozere na grassroots yo kuja nanka bama already bikirize kugira ngo bebembeza mama Mbabazi konga besije yabireba kare the fact that he is a very wise man
ya already akaba yarebere mission za mama Mbabazi yajya ati na actually akabeta by then ubona babiri baroba za political players za ba UPC ba Jema bae even na DP ya Mao yajya ati yo kurugero kunkureba this guy is not genuine yabahereza reasons ze abazbayinge bazibayinga abatarazibayinge bazireka but today hati yakugira ngo mama Mbabazi akayize kurwana opposition no yanga umukazi wa minister no leave alone that utakagire naho umukazi kuba minister hati we nka mama Mbabazi we yayizi ajye umunda mupata so hata kayize ku ekiyabe na opposing mu government niki so those are the people abari kwija no heba are ibintu bya Bible bingo banda kwenda ngambo byango nubije abajwire mu byentama kumba umuntu abari yemsheko so mama Mbabazi came with I know urwentama kongo umuntu arishi ari icyo kintu wanyigiza so ejo scenario nagireta ndukwijera mu cyo bavuze cya Bobi Wine so activities za nobu nga nobu for example umuntu waba no digging a deep however much nizibasa kuba star direct zo kurwana opposition but nizikora as a catalyst yo kurebeka ngo opposition yaba neutralized nkebi narebire haba mu NUP bakajanga besije no wamusaba yes for example noreba of recent over kwata besije last year some of the key political players from Nupo babirayikinga wazo mufumbiro nabandi being a political spokesperson party spokesperson akarwa yagira ngo bakwasire besije kugira ngo bamugaruze mbanda atunge populism so to me nyo nkanye nindeba ngo that is a myopic mentality that is a childish thinking umuntu uriya status nkejo tokaje ngo bakutomucho tokaba no tokabasa kwemerera ukajati bakwa service kugira ngo bamwongera mani abiri yarjoro mbantu ngumwe no kumuteko mucome yija kugira ngo atunge sympathy unga mukazana politics oyihere wecho on the same man that is same waso mfumbiro bari kumukwata nyishika kemera umudirisa ya bus ya prisons yagira ngo by the nanga Michael kabaziguruka ngo we yabira mukomeseze because kugira ngo akare arayo yo umukarura akakuturigire ati yo ni nchimani wako yes frankly openly so hati scenarios nkezo nizibasa kuretera umuntu mu yateka kugira ngo they came with that mission yo kurwana sachi opposition then nyowe nkanye ico naba nakireka bukshiri like we leave other factors constant twaza ha ikirya ha ground egisha daradara is not playing any role kugira ngo taking over government twaza aha wider picture tukaza aha ground tureba kugira ngo daradara hinekeri yo nekora president wa yajiro mu yangeri intarimo nangwa no gwako bakirya akuba noreba abantu mu ikintu kibaru kweto bwebembezi inengere yibaru kukitamingamo inengere yibaru kukitwaramo konka umushanga kiriyo muringo gunde cyo kubanza umuntu weno rukubana yendo bwebembezi geje shabwa Uganda ine bintu ebikuru ebyo ino kufayo munonga kumanya yaba no basa kujwarana nabyo ningo tari kujwarana na cyo kubanza tino ko umuntu wakubasa kuba no yendo bwebembezi then you kagira ngo no ija ku neglectinga the traditional leaders badegereza to kwenda bagabe to kwenda baha no basa kuba no benda konke nkoragana yawe nabo Elieta tukarebaho inyuma ho ugunanga kabaka wa Buganda obahaza Musa mu challenges tukareba abantu ba Nupu no barukayo barugamba hukubi ibigambo bye karebure murufa kabaka wa mkapate yakubire neza rukomoro Buganda tukabe twesiga kugira ngo no bakubire bine ties very strong ahabwa kabaka bwa konga tukareba abantu nibarugayo nibajuma ubwa katiciro of course wajuma katiciro no wajuma kabaka yes tuhareba nibarugayo no ba God forbid washanga umuntu from nowhere no bikakabaka
icyo ni kimwe cyoreka kugira ngo your leadership tekabire at the climax yo kubasa abantu kutrusting na nubwo yebembeza. That is one. Two, hariho icyo twakubaza kweta nka military governance. Nyoni ndeba nka Bobi Wine being a leader of NUP taine connection mpango na leadership ya military hazo kashanga ke president Museveni akwasizo mutabani ecyo kubanza iwe nkomuntu oine kuba oine at least some attachments na forces leave alone generals but forces ine cyo kuzimanya cyangwa icyo kubanza noreba kuturugamba forces are which turukweta high command. I believe you in my opinion kugira ngo Bobi Wine kumanya high command ntimanyiza me as me nabasa kwa nakimanyo mu bigambo kungata ari kumanya the circle the table that makes that high command. So you cannot come and convince me kugira ngo omuntu wabo tari kumanya that table then you want to be the president. Nichibasa kugumera. Ekyakashatu, your relationship with the other regions. Ekibina cyawe omubinde bichweka ni momentum ero kuingana ki performance eri. Noreba no jakuza maybe kugira ngo ninkwereze cyo kurebero cya Besigye. Nija kumani mu take platform because of ebi yakoze they already biba abantu bari kumanya. Yes. Besigye no muntu omwe wori kwija kushanga kugira ndi na rugara kunjira kigeze konka yija nkore yagamba abantu no bamurikiza kwine hari some events zarabireho ukashanga Besigye muri this the cattle corridor za Kiruhura za Kazoza ngaho Besigye ari kugamba abantu bakatera mu ngaro generals bariho present kamera yawe nagamba ngo weti no kuna Museveni kumukiza. And that is the fact. Banegereza konga hati waza kushauka shanga ngo koro kubori oriyankore ukaza kabari kigeze tina rukimanya ngo wishe warga nkore warga mbarra ukaza kasese tina kuchimanya ngo wishe nikisha kugomera okubasa kugatharinga abantu abo okaba feedinga mwenjiri yabo kubihamo kujanga ko bwebembezo bakuherezo bwebembezo. So Besigye nuwo muntu wabe nabasa kurga akaza dijumani akashanga abantu bari kumanya ngo Besigye is coming. And again nkareba hoba kugira ngo nkabarida banyu waza kureba the likes of right honorable speaker Tayebwa n'abandi nk'abantu bahi bakabihayo abamagezi munonga tugire ngo ubuyo FDC ni yabene training abantu bamani bakankarebaho no mu MP wabwejo gufoma mwishice ari kugira ngo abantu bona ba FDC bamani bakabatwara mu ruling party ate no rebo no managing abeshongozi. So oriyo music industry yes haza ninyenda kwereza example ya education like these schools babire winji amashomero gamwe harabo kwano urangu ishomero kananga linabana mbwe no music dance and drama nihan mweno kashanga ishomero erindi neshangu mwento ababana twabihayo ati sukabahereza bwa basari bwa scholarship managereza. So no politics ibyo nabyo nebabero mweno shanga ngo hatu bariya nibija kutagetinga bataringa ya ahabwa intelligence ye wisdom ye so bine gukora buri kimwe cyone cyo kubasika bakamuteka aside yabo bareba kuturi kubata mwine nitwija kwanguhirwa ukubasa kudissolvinga that party echabiriho ati ngoko nke cywana obuzi. So tokabasa kujyo tati abana barukushemba mu ishomero riya mbeno bona hareta umushomere ryanje sino nunoza kuyayo kirasi bose no banoza kuyayo kuri twarebere Bobi Wine we nabinga mbuga nico nagamba n'abandi abantu bamano mu ngereje abo yari nate leadership nasemo jungana tukanategwa NUP twareba rukwago naho nayo aho wa NUP leadership waba wajire washomereho leadership classes
nibagira ngo a good leader should tolerate hasi icyo kintu uw'ikitini Sam 7 nicyatize bamwe muri yitwe aba opposition hatkore ku buryo mwebembezi however much umuntu nabasa kuba in the other bad side of him or her. Yes, konko ine kuba noreba aha struggle yitiroho natugitaho ki. So icyo njo ningoreka kujya nti umuntu yaba atari ready kuba umwebembezi. Some of the characters nuzo shanga yaguma nazi missing. So hato shanga bageraho internal conflicts hati babinga key player wandegereza babatera. So hatecho kija kiretera pate yaruzinga amana gayo umubiceka bitari mwe na bimwe. So tolerate ni chiyamba ho munonga mwe no kugumisiririzana pato kuguma eri solid that togetherness is strong. So at washanga nti opposition ni mwetera hati ni chibanchi korra bariya kandi hati babona weakness ngejo bagikozesa wenyine hati ya mission yabe bachi ebafurufira undi already muri no murwana mwenka finally ushanga n'iki mwana murwana ramutagira mutagitu. So ebyo nabyo nabyo ware munonga ndiyo ninkureba kandi yo tutamuza program murebe witu ware kutureba kandi tujya ntweje samo tuganiraho pora kandi yo tutamburo mission no mwami Steve arindire badirindi Steve Isaac tamazina ga Steve John turebe kugendo misho tureba haro struggles Bob Wine ajya hero yihanga leader wawe ajyo muchome nebindi iwe nkiwe okabe no habura ki government no jabura kugira ngo basitame baza dialogue batereze mbera bikirizane basube bashohore ninga okiremirewe kuriya kugira ngo struggling mpaka turebe twatwara Entebbe. Webale your side Steve hati wagamba kigambo cha dialogue. Yes, dialogue works in democratic states, not dictatorial governments. Dialogue mwami bataringa ya no kugira nti hariwe cyota kwikirizana nayo hariwe kinta kwikirizana niyo umurugendo rwitu rwo kutusya habusinguza ninga shayi turi kuzi mbwe no utakwikizana zatkoreke twineho our neighbors. Let us invite them, we sit turebe umurugendo ru twagenda na kiya kuyonoza kujya taking a right nywenje taking a left. So dialogue nebane tengwa ahabantu abineho some sense of togetherness ninga ahantu hakiroho ubwa Seruganda kugira ngo konka hine okuba barakwikiruzana. So dialogue ya Uganda tino kwe kubasa kuba effective waba noreba ahabiri yenyuma because ine kubanza wayibuza why do we need dialogue tukija sita kugira ngo twetenge dialogue cyo kubanza ubwebembezo bukaremwa kugendera ahangenderwaho ine kuba neburungamya bukazo mahando go ukutukweta constitutionalism. Icyo kubanza tukabe tutaruka ha dialogue kongire ngo tukaguma twine time limits tukabe taruka ha dialogue kongire ngo tukaguma twine age limits wanigereza konkati tino ko kubasa kugamba ha dialogue tari kumanya ebye bintu bibire cyabiresire byaba because ogo kuza kuyaho time limits akaba ariko yendeza winkaho mbona ujya ngo dialogue neza kuyeho kwiyendeza terakwiyo abo kuba Steve shina bakugambirira shonga ya dialogue no kugira ngo tukarebaho akaruru ekeri by election no muri Arua twahurira ngo motoka ya president president Museveni bakagitera akabernago amabari nangwa haba yorutaro haje Bob Wine bamukwa. Yes, nangwa driver weye yafira nka tukareba umushiza bamurekura yagenda yaza kuraguza. So nyowe dialogue inani manyisa no kugira ngo kucakubaho ukabura ki government umusenario ngeji nane cyabesije tubakacitamamu bakacitoza umuhanda n'ugumwe. So ati maybe ngubwaci hayo hariho dialogue ziri kubaza in specific agendas. Yes, bawaze ko agenda kugira ngo
abo kuba matches umwentebe nebasa kwanga kunga chikweho besije kuba president nga kuba leader w'abantu dialogue ngoko wakigamba hariho specific events zimwe akubaza kuja yes let us talk about this for example like this political persecution hati ngokuba besije bari mu bihome ngokuba bayine bari aheru konka hati yebyo nabyo ne babine chitukweta mutual grounds yo kwikiriza no basa kwadaka kechi babene bagamba ubwanyuma yo kukwata Dr. Besije ukabireba yo kugira ngo manya uje yesasize babiteka muri the interreligious council ukabirebaho so now ko kugarika washitamenye mu wazo mu mateka hati ushanga ngo Besije kwesasiza nikibanki maisa yikirizo musharo he is guilty haza kuba guilty aha mushango nkoko gwa treason tikiruko eka fire nico kimwe kandi bajangwa akayagira mushango gwa treason yagusinga several times konkana cyurugirira gwaza ho muringo ki wande jere ndio bajangu different aspects have different perspectives so now hati eco cyo kugira ngo noreba ejeje za treason ezenye mazikabaze baho like before election ibo ko atabafiti hati ni we DM sogeje sha bana no kuteka out treason from nowhere eso tikiruko no kuteka out treason ibo kutora umukoti barebe bigenderwa byabo bakusasira bagamiro so hati yebyo dictators nababikoresa kugaininga sympathy ombantu nanga akamukwata yamuri ko yamusaza n'umuntu murungi konga yabara kwebuza akabamo kwatira iki on which grounds hati yebye abantu nibyo batakubanira kujya ki okwebuza now ubishitini sabesije yo kugira ngo tukore dialogue turebe ko turakore kure nibija kuba hariho terms and conditions ninga nibija kuba hariho memorandum of understanding so kuturakore kure noza kwiciriza ngo umushango gunogu ukaba ukaboguru no gwicereza yes icya kabiri nutwija kwicerezana kugira nti ekibina cyawe nekija kugira activities nezi tabasa kuba involved in so hato shanga ngo ejo niyo dialogue itwe barya hero ekitari kumanya birya on paper eyitur kwenda ngo rinda witaje abe involved in abantu bamwe turi human kuko tumushaba mukomero bwirogwe yes ojo tubanda bamusasire genso no mushenye sympathy card ejo sympathy card dictators bono bagikozesa actually no bajebembeza mononga kugira ngo ba capturing mind y'abantu abahera abatine cyo bariko manya hat for example I'm sorry nija kukozesa we example y'abantu babiri this gentleman go abi yo mu government ya Yomin nanka Owitoshi wa nanka wa hanu yabshenge ogogo baheze kusasira nanka rokanye bahanye unkano mushana utukamureba na uko ninja kumwijuka that is one then two of recent this nanka mande kano dewe najya utare kintu kibinkara kanka unkaekizaye of course ngunoni nkofiri konga baze buzokazayo no wa harkambuka no wa witaho now hat mande okusasirwa kweye kano Samson mande yes okusasirwa kweye public ekabere wina harbaje ba Museveni because bakareba Museveni ngomuntu wetsa ngomuntu mbwena aruko owemba bazezerengero kwetegeza ko muntu konka bayegwa kumanya Samson mande kuza kutoroka kubura hakahabire wenje so allegations zazamutirwa ufuka kandi akabyegana hakabaho allegations zikwatirine no kuburanganya ko busenda sente mushaya yaguruka yazayiro bamuteka ubushango bwo buyekera so yazo kunga shwe tokauraga engambe kugira ngo ifu can't win them join them ati wangaruzo muza French Revolution na zana ngazanyo za ba Soviet Union but those are ni slogans zabire zukorwa with an intention yo kugira ngo sometimes over weakening the opposing side because ato mundu yakuja tukunkaka no kawora ka story ka kanonya kuwe no istiza bezi jawe nagamba kanonya so ebyo byona bitura
so waba umuntu naje kusubiza batkunga kirebe ikintu cyayanga so ahabwa personal interest ze ngo muntu konka kiri kumayisa ngo abantu mu Rwanda rabyagira ki byatere so norebe West service echo ncatura na bitingira the rest because eje shadi musoga bakugira ngo uri wa opposition hata bakakweta bakakwereza ubwa miliyoni 500 ni kibancoreka ngwiwe wareba ha side yawe kujya kora abo bire no hasoringa kushashura school fees zo mwana nawe ucayanga konko go bire no Rwanda nawe shi ubwo ngubintu muraho umukizi buni cyo kimwe hati we yaterera ebya abantu binje batarugarike nyuma kugera kwebuza hazecho kija kiretera public okutekaho ekigambo cyo kugira ngo ubonana baronda okubaragira ki okubarabe ahabwa interest zabariya bace hati zisige kishani eto kugira ngo ubona bari mu opposition baronda kubaragira ki okubarabe already jo yaba wina haki ahari government now ejo sympathy card nekora muno ahaba dictators bagumana bayihayo some figures z'abantu babateka on platform umushaka batari umuhikira kaba musasi mushabwe nki ni utari kwiceza bakakusasa konkuye bakumanye kishane eki wagira ki eki wasigaza ahagura so ukitintu sabesije we akaja tininja kufera hamazima ganje by the way let me tell you kongire ngo besije tayino mutuma gobuntu mutuma gwihanga nawe kabiri ya rabirugire we treat it to be the way it is by the way if abantu besije is rich besije darumuna wandijeza konka ekiro kumusase kiro cyumuto caringe shaheji na Steve na Ronald na Nanka uko wuntwire ni ndwanarira konka tine kintu kireho then nyongo nyikirize bampereze yaba na billions z'esente nkezo then nzo wanje shitana so hati babana bagamba kurya mu ihangoro kogo no bari mu ihangari ya woro aho no bori girite konka nyo tinka abasa kujya ntimbweno hata abana banje barara kwe mbweno hati kandebe abebe abanyamu kubana impura ba agents banye bampereze yana miliyoni 50 yaba ni 10 then hati ekishane kimbire ni nteko mbanzu simuri hata ho nimba nabagirite kandi nimba nari ya mwihangari ya njoro nakote za Isaac magaraganje Steve hati future ya opposition no jireba kai abo kuba nturenga America yo ntaza aho government age haza heji opposition de kwata abaza nureba ngo cyo mu Africa ntujya kuri twacika ujuba ninga tucebwe hadi kirugire uki opposition specifically ya Uganda yo eje shaheri tight eri cancelled eri yo mukeji whereby ground take abasa kuba etale balance then okanja ngo noja kuja effective opposition no mjenzi wantamara mirundi wazire ngo ni mau by the way ngo president wajyo muchayi wine frame waza kuteba wine frame wine red card niwe raina bweno ori chon so opposition take abasa kuba effective twaba tukine abebembezi abari greedy abari selfish abichikanke cyo kitwine talk about it generally in Africa atukuza Africa like or comparing nkaki study ya South Africa kana tware Africa ine pate imwe kabiruga yes ine pate nyingi compare mwene control ati noreba twine zitukweta single party states twine one party governance then twine na zitukweta nka authoritative governments now hati Uganda twine authoritative government whereby opposition never suppressed yes eroho konka teine man ago kubasa kusikana na ruling party then twine nka China at China ni single party state wanejereza queen konka ne fulfilling roles za government or individuals tene kuja abana ba opposition yaba it is a single party state so
kuturukuzo mu Africa hati twareba nga South Africa ngo gwacherita example now South Africa is losing its legacy because of ekina kubaza kweta nka adopted system of governance kuruga ahabebembeza abantu for example ngekibire cyabaho muri Kenya yes waruto now Ramaphosa is likely to become a dictator nanda kuhindura mu constitution of course ni kufana marema yes wategereza kwine konka kuturi kwija hano ya abantu binje barije kureba let us talk of Tanzania now ahabo kugira ngo master plan no wa Steve yes abantu bareba akaruru kwiba ka Tanzania kajeremo ibyabiriho byona rero kabano bareba ngo harimo upper hand invisible kandi Kenya sho mu kusappressinga riot sinyuma ha yes andebe byona nijo ni kutera tochi kureka ezo ningashi amahanga gwe kigaya kiri kutusingaho no kugira ngo somehow bakine intact constitution kugira ngo for example Kenya term limits zikira applicable zikira active maybe no basa kwija kureba na Tanzania nacho cyabasa kuba Tanzania kigumire kujihano no za yayisinga nikija kubasa kuguma konga kikabere ni cyanguha if the master plan stays noreba hato mchara bakaja mu church sanja akabari yo mu cha delete Magufuli so at this is her main first term so kuba kugumisereza bakazo mu kitanje cya kabiri then tukarebe cyakorata aho tukagira ngo they have maintained their legacy kongati taka Uganda really it's no rero ngo next time ko famous ya Steve te kwayo konka mukama yatwasa tugumana tumureta abo kuba he's one of the most brilliant guys or people from Western region na munonga umushonga zo kureba eshonga nabase kubana bareba eshonga omu side ndijo konka tukumayisa ngo mwe wotashanise no munteshiteka te kungunoba ninga ngu main noreba nyonka za mu Karuru Steve konka no boyino bishagici konko shanga ko umuntu omwe nanda kudictatinga kana ndasharema abantu abindi so sometimes umuntu mbasa ubutikirizana ushange no hagira ko umuntu wo kwagira ngakikumayisa ngo umwite ninjya ngo itabira guju ruhanga ntumushaba munonga no takwikirizo mu gihe cyo wenewe urashabe wena konka ntoye nangu tuje tugire level yitwahikaho yo kwetegereza ushange ntubasa kuturana tutitinde tutamarineho nire siyito shange agenda jenkahi Steve uri kushemba yo for today because ntuza kumana turebana uri kushemba yo for now akagambo kako kweza abantu na nabantu abakureba okwe then tendere for today maybe chingubazagambiraho ngoza ngore media tugira ubuntu umami badaringaya ikiro nkitenseje no kuburwa ubuntu nekintu cyangwa munonga actually humanity that humanity abajungu batakwizera Africa that is tukweta Africanist ubwo mutuma ubwiraguje constitution yitu ngabiraguje ikaberi ubuntu tukatindere gutwandikira ubuntu umuntu kota kabasa kugobeza mutayiwa ninga kwita umuntu ndijo kasha tuma wabo tamugobize tokamwe takabasa kugerera mutahiwa wihari tuma so hate byo kubiri kwijana birugaho hatense tabango so twagera ubuntu bataringa yo kamanyo Steve nawe no muntu nusutura aho turiki konke kiri kutwita enda ako kurya kutukako kurya umuntu amenya mwishwa abayisa gaho kuri Sobora bajye munanga wonde birese hati yabo bona nubu nenda kandi endeta mu buntu neje yo kushanga umuntu no yendorye na numuntu mutayi wawo muri shanga ndaka billion 10 zona
bataringa yeje sha umuntu yakuhereza billion imwe no bwingana ni no bawaze konka washanga umuntu nayenda ngo ya wagitware ya nangagitware ya nangagitware hati ogwe nonore umuri abinyamisho mwere muno bana batureba bakore media twatine Steve kandi twakora na producer Bright niwe yatwata niwe yagiye kamera Steve na next time ogumoje kandi tukumanisha Messi yangeri hey tukumanisha Messi yanga mpora kandi omwita ntuntu tugamba obugambaho tubatine intention imbi kandi ntubantwena ngo nabarabirebe mutwategera mara abantu noshanga bamuhire muri mungu koreci begeci ushanga ya information umwita ariyo kandi ushanga haba ibindi konka tuzaguma tubahereza kwito gore media na ndrona ndamutira taringa nyine umwana wa Steve I sign out.